Maiko into West Mount. We give on patrol Saksakar. Over Pulik Sakara Kubran and Nidap. Where we have the Kubura Soda. Kursapakan go Makin Sanchan. H1 Sakaran Kepini. Bon Molenwa Ulele and here Halabago and Port Bayu. Patrol War की सबल मार निकल को नाना लोग को नाके जी को वे को वासा बुलेट एच वर्ष करने की बनी पार कुपरन बहुत तबन्नत नामार के विनर वाउला पार कुपरन निशान के निम्नत patrol war की नान के लिए patrol war की शोकामत Bulik each one second wow, patrol war की तबना कहियो and we call pay. Patrol war की speaker and legislature case and we call pay. O yang we can chorus. Patrol war की सुन को मुंगला बना. O yang we can chorus. Each one wow, Belen. Patrol war की सबल मचाए. Lieutenant Governor elect. Yohanis. Patrol war की सबल मचाए second lady top and we call pay. Patrol war की cabinet chorus and we call pay. Patrol war की बुलिया पे न्यूमोत्सव रेजुअल war वो कच्ची kesempalan ranwat लग kesempalan chorus रेजुअल war Challenge का किसने ना सबूत मचाए प्रोग्राम अपने एक मैंने चैलेंज को पुलिस की कुकुरन काउंट कोट कौन में कोरस इनका yang champion सबूत मचाए प्रोग्राम hari gue की कारबवत में पटुवन पाता किसकी kesempalan पटुवन दुकायन आदरते इनका किसी बोलियन चैंती ओविया सबल मचाए lolo and muri show and runway. Really ego tonight. Patukan Cooper. Mataman to encounter ports I can concentrate islands of forest. Once we said Katil Cooper Paran email Latai Cooper Pana and Cooper Quay. We have got the same words on main thing. Ricky Try, Pato and Kapaka. Mine court, Madamano Socho. Come Katil Kasley, young way Pokon, Sapelamo Willingan. O Sapelamo Yaramasakan chorus can coming as Sapelamo Mikala. Come away, a par and Manaman court. Kubaroko, Opum, Compilkin Katil Kosaneti, by Sapelamo Militu Pilipigan and Wayet, Ren Patuan the donkey, Sapelamo Kisaki Pukat, where Sapelamo Yarmasakan and Kenpaiki, a well wow, Pan Kubromi, Okosanet wow, Opumkan, Kimbiawita, Sapatuan Kabakamki, Lieutenant Governor Pompekap, Francisco Ioannis. Ya Patuanto, Patuanta Chongo, who caught the dog, and Italian government in Winpon Bayran. Mangong Katin Dondore, Yomi Manaman or Rosan, when Kakpitsang at Chongo, Lumum, the Capisalet in Rantukat. When Kapayat at Chongo Puko, the dog, Milalapuk, who Erapik. Mangko Sam, Sepil Patuan Paki, Sepelamomi Kalangan, in Kapeti, Joe Chorus, and Nanwin Ponte. Waisan kakweweki o sarawiki la sa pelamomi kosonit sarawi. Mangkong kachin kubra. Waisan menemen pena. Kuhan ikipapol may sampa so sa kakyong kit. Umuran at pay kita sa pelamomi kisaki sin maur paliat. Sinut pay ki maur so sa remwi paliat. Kasi patuan pag imipukat remwi ni wow. Ni kaporapor. Pagkumay siya may atkaon ko sa ray di koras. Popolata.
langin komi. Kueki Christian Ranwat Kue kuasa Ingin patuan atas sa matayang program Mokaki juga District Administrator and Winet Benkak Sakarata Kasamo Christian Ranwat Langin kamu tayo. Katunguwa wa Manila po may paros. Purasolak masaysan. Sobe Kasarawi wat. Ketian wain pon pay pay ka ketian ng Kasarawi. Keriau kap. Pwede hiyang pay pon ito. Sirain mo sila karon mo dapat. Itu ngal sekretarian wala pa. Nanalak nanggani. Sapal kung sa kamar o sa sekretarian wat. Itu ngal wa patong ang tuwasay. Isokan nalan sa isokan. Itu ngal sekretarian wala pa. Kurang sap na when told by. On the speaker ng Bombay State Legislature, manaro pa naman first can kaya patpang. So, mga first lady ang may tuntay. Mga bisa ko matay ng internet ka na alak ka. At saka mo kasi makakita. So, mga mother day. Mga gusto ko kong Johnny. Mga ko banay o mga karos. Ayang pato ka. Kepina. Putan na ka na speaker pasayan. Nganmot. Lapot, friend. Yung totoo kapalmet, pwede kasampan, aramas o nanwayos. Kapisil sang mo siya, paiso. Amasyo, asumasang po siya, matalitan. Uyong maso ito po, taiso. May rasidukat sa sukamar, kananawa kamar. Kaya maurangwat pa sayang. Naralap, wow. Bata bukan ko disok masay. So kamar na nawa kamar tuloy na to siya kasama kat yang way kon bay magapna kapoy ano. Kamar. Pajang mat daw siya sa mga ko do disok. Napagilangan karaman. Congratulations po. Kayang tapna ko. Kepina kayang tapna. Speaker honorable members. Kanay-nay o karusya. Kahit, berat-berat salat na yakin mautahan. Sabon bacayan, hintuan, bacayan buyak. Pwede na raman siya, matawag ba yung kataneti. Kailan ka buyak. Appointment mo yung phone pay. Hindi, ate, kung wasa karas, so aso karas siya. Kung karas. Ay, matitipitip, may kapatita. Matawag siya, kasam. Kung kantiyan ko siya. Kapina. Keriau speaker Langin komi ya District Administrator dan sabun matay program bahan kecil dengan Keriau Sakarata ingin patuan batas yang berbagai kerti kesepadan ranwat o patuan luka sabun matai Kepina Anuin Ponpeng Honorable Reed di Oliver. Labing wow, ulingan kan turun sa matay court. One meter.
Ejungal wow la pagi ejungal sakarat ate petrota nan wewe ejungal sakaran wow sakaran misik dan direction ton pe yu mon sa pa iso ko dekan ko nan ken ye ko wasai oloi sa chorizo napalapin kalian siya kung siya kasuan wow niki ulia petrail kan nan legislature speaker o member in legislature kay siya kasuan wow niki katret din sisi Johnny o Lieutenant Governor nila Wanis o second lady Duwag First Lady Tonbay, Director Kan, Kapitan, Lieutenant Governor-elect, Pinay o Karusian, Bakoneng, Wawat, and Token. Ipatwata ang sukset, Kuyan William of Kepina, o Segara Kuburakan, Mauricio Wasaran. Keriau, Mintajuan Termangi, Pasanti Mesyo de Santima, Weguan, Wingkau Nagata, Yasyo de Kap Magit Music, Tapung, Michael Kuburan, o Kuburela. Wipil ka para paano kung Wigwat, yung magmagit siling, school, the education week, awarak lemye, yeyi, tukan war tubutuk, awar says. Nan administration wat magkalkalkat nan kakakakin sonkar sompung isu luwat ipatawan kapengki kubren tonpe obil kapengki yang luwan luwat penine koyaki arai kan katener executive branch of Singapore koyangkat patawan say diwan war me second patawan miya say Yang cowok ben kaping giyang Rakan koras makin ben yang Gitu wiwe Rakan koras makin ben yang katawe Half sector level Ngraibe nang cowok tiwat Elel sompung isu tawalu meluwe Iba jawan kabar-kabar ni Lieutenant Governor-elect o administration wat tan pinantiyang wantat kapars pweden ka kapaliway luwan tiyan naison tetap maniyan I mean katuan kahit hindi itumal sakarata o katuan me itumal sakarata ng kapan kung kalin wow kay pani and pateng sakaratahan wow kay pani me siyang ermon o ito katuan siya resign wasabi ako ko rin likakatan at kadin ko pura sa bulman ka ito ranwat dahil mo rin siya wasin ranwat and kaptaula ay taan patuwan it was success sa Afrika na taan pati pag-drive ka namasin asyo ka katawag siya ete wata asyo ka mobit po siya ay was success may taan patuwan ititi o yak kasamong Karusian tapi mong kubur Karusian dekat tu banyang kadang Kasarawi ranwat wapagi sabon mamay lusut sabon may kawig, sabon may kasakas. Pada tawag na administration wat, and kapil kalwaway, tama ka kauna ben, ew tiyan more, ew administration more, pero yung kapil kata, sabon men kung piyaranas, o sabon men mo sa kuwara masanto. Kalangan ng kubor ko, yan, re-rate mo sa karataw, kalangan ng kubor. Kepina sukses bang kecil dan nonton sabun masa itu pada murid suatu rawat di kaulan tuku hingga patuan proyek bahasa sabun masa itu pada molukat tukung dikontrol tadi hendak bahasa kecil rawat kita kaulan
Kepina speaker tapalapu ngakitan kopra enta total buat Francisco El Jones. Kau kelar memela. Ang sobrang taon ng tod. Umonton way yunsa. Ika ang kakita. Kwentong trade. Upang kasampal ang sariyawan tabnan kwentong trade. Kaya ko tamparas. May lalapot o sopo. May wow o melay. May kandero away. O kamay ka pukokan na tanpo yan. May tanong ka kawasan o pasanatatan and one transfer to the Micronesia. Also, focus on the Kanan one country. Don't report them that Kailangan itong kubong. Then pagkita tayo Keriau, Keriau. Keriau tertangkap. Ito na esansal na sa pulmatay program ang sukses. Bukan batuan pasak kasi kesempalan ranwat. O luka sa pulmatay Keriau Kepina. Mereka yang pacar masih di ranwat. Itu boleh kontinan program. Baik. Juga Keriau Kepina Cup Honorable Francisco El Jones lengkap bikin bahas. Dikumpul sekitar dari pun dan dua wow negeri yang harus wow negeri berbeda. Wow ni ano ko gani tapi of course sa lady of wow todo ang contribution labor ko ang Kasarawi ang brano labor ko ang camera nila nila Bondi nanti berbuat bahawa cuma yang sekolah main tu oh ya masalah kita kami ada lagi dua pagi kayuat
Iman katete yang kumai ran wat ber. Sukon war sebut war seisai ikan pasana kita melen. Melen mei pasana ipoko. Mekot mei kamera mei sudah melen. Aku melen kubura. Sukon war sebut war seisai balil wasakon. Hari-hari awak itu tapi ngilap ang tuloy isap o kumain iyay kampakalay siritelkan mayang totokan kuburan wat kubalan ka utiar kasaro kasampal ngayaw rangat kailangan ng kumain gaslicher isap patrong kumain may pinalayang iya rangat ikat takdir tahun 2007 Wenden iti Maria kailangan kubur koros lo pinagitian siya kanyang patrong sa pulmotor tata ni wow my governor specialty ranwot iman pabasa miya manakapman utang uya close friend kapila yay learning Yohanes me yang litok ng Secretary Government ng United Nations. Kaya kailangan ng provide rangot may kutit-kutit magkait kandil pa. Ang show na war patikman low ta sangawi siyang kuras panwa walang mangi menandrai rin sampung walaw isu may bantay dito sa kulmayo kuwing syutra may akot may bantay dito sa sampung kuwing wiya sa kulman kapla sa kawi utang ko pron kapla yay may bantay siya o kalakala mante tiyala dito at tulad pa siya kailangan ng kapla o sabayi o pukon siya yung wakat kailangan ng pukon kalangan ng komi
Keriau Kepina Cup, si Honorable Francisco L. Ioannis. Men pagig challenge prem kachkiyang ma Keriau Kepina Cup prem lagi. Dituan tame patpatunan sapul matai program. Kaya kachkiyang na niyo sakarata di closing remark. O iban patuan pata kachkiyang ranwat o lukke sapul matai speaker and 10th legislature will be the Honorable Marvin Yamaguchi. Merintay Oleh ban patro Ejungal sakaratan Kapengilap O wawalap ta kukuran nilap Wawalap ta kukuran Kalap ako Isyo ko Sa mahal Bukan ko Nanalap Nangkaniyay Kaya kuwasya Wawalap ta kukuran vote dependent Wawal ki isaran kanindant Paul Pilabalap kay Tukoros ng Valientia Umocho government. Dahil uloy sokan wasyainat, sari sokan, so masakan kalian talaga. Paul Turor, dahil ang Kepina Keriau, Honorable Reed Oliver, First Lady. Paul Niki, Lieutenant Governor, Francisco Ioannis, o Second Lady. Pauliki, Sean Kabum, Kapalap, Nelson Philip, Melel, Sean Kabum, Johnny, Nayang, Katirangot. Pauliki, Padre Dave, o Child Chorus, Lapalapakan, Mayo ka na masaksit Rangot. May suote, Patro, Nakuha nga rin patroan ko, kita may saan salata sa ngayon sa karatakan memiye, kaway tatar, kasantin rangot, o kakwer, kasyuk, kasantin rangot. May dami ng patroan, Keriau, memelan, metokla, kan kapatay, Senator Ioannis. Essential, former Senator Ioannis, Nauyalar, Kepina Keriau and Bombay. May nasyawat iba kayo muya the longest serving senator diyan Senator ay suka sa pangala Mabankan siya. Sir Wood. apa yata sombar yay siya kwali. May binan history, may Ibig kayon na Keriauan Senator na biruyalang Keriau Kepina. Senator Ioannis, Ansal, ito mo na ibang Vice Speaker, Floor Leader, o Senator kan. And kak Ansal yang kami, maom chow, non-legislator may nininlap, o katapan, legislator. Sansan yang pan kata dapat watasan legislature pan huya medal pagilay. Sansan menan tiyan katok magumuyukian legislature kusun na chocho magumuyang sawasya kapikata o kamanala. Medal napitata sahab napitata kachota at puy-puyin aramasakan. Sansan na nan kola Keriau legislature kamanata kayun kola sponsor na yay kaya ta pwede nito to Kalapay. Keriau kola sansan makomi mabil kaya ta kusunat bukat malaman lang o isme kaigi kusunat bukat yay nito to kan government kailangan ng promi Senator Ioannis. So
Joe, kakomulian kita John Way, Osho Yaramaskan, kami alala, legislature Congress. Nagtatawag ng legislature, ang ginapal, utan, itmer yaksiliman. O kamanaman lang ko sunet, kinanaan na may Riyaman patrol. Met kasalayan tayo and Senator Ioannis, natatawag ng legislature, may dinin kweta, pwede ngong, pwede uya benaramas, aking nantiyang, pwede tungol, isabal ba, tungol, kusunet kan, ang gigak kweta. Ikami alala niyang pampatrang kayun kabina, dito wanong sakarkitar, kung paano nilang uya, olaman mapangkak, siya wasyeta, kaliyan nagsabit. Dito wanong kasaleta, makumpano, tumatakap na, o ewer, pwede kupuran way. Alangan ng kupurang mo, Senator Ioannis. Isa man kupurkan, may try way, anana asyo. Dahil yung pala, ay tenten palikan ng katawag ng executive, legislative, o judiciary. Francis Luwat ang yung pala, kung tayo kapayata at tayo pupokan kung sabi matay na ramas. Kalangan, muna ibang patriotato, apay speaker, atuan kalalapag ray, Senator Ioannis sign na resignation in the legislature. Ay patrowan yan mo, sino patrowan? Namin ng patrowan, yung vice speaker o legislature, kung yan, kuburela o sign na resignation in the legislature, kung yan, Keriau, Kepina, and way po. Congratulations o error. War terkejut, war sejai. Kami irar yang bisa lumasang nangai. Sakarata. Kayun ray manwalianti ringoy. O kapungang terkerin. Yan. Mr. David. Rawat may mami atin sa trauma sa dialect ha. Yay pasampal ban Kasarawi no Kepina kuburotan uyawyo o pentas trauma sa dialect. Kaptana niya delimet ngayon gawi patpatulala may kontayang pulong harapan pagray. Keriau kailangan may Mr. Speaker iaditi sa pulmami sigaw yan ka say ay tungol resignation pari palian legislative speaker nakarunga siyang irang ito ba resign siya ngay pukon ito ba resign siya ngay tungol pukon may buwang soto dahil ito uya bang uya ito uya Senator man ngayon uya Keriau matalago kailangan ng pukon kalanganin kami Keriau Kepina. Imen patuan kita cahaya beliau last yang mga Keriau Kepina beliau lah belum. Keriau ye sakarata masalin speaker o Keriau Kepina may uyak. Tim seglan sa matay program. Utama sa sebut pang kubur dan patuan berai kapali yang pang kuburan. Iray lapalapukan mayang pasyang investigation palan Ramon Kepina Keriau First Lady, Second Lady, Speaker hari ini makairalar sa pulmatay program o kalangan ng kubur paras